ryatotezwa ry'abatutsi ku 59. Amateka yagize nabi abamwibishavuza. Nyundo wari ingobyi y'abagana Imana, maze icyizere cy'ijuru kuri bose ukagitanga. Ariko amateka mabi yaragushegeshe, kuko ubutegetsi bw'abakoloni bwabibye amacakubiri, ariyo yanakomotseho jenoside yakorewe abatutsi. Nyundo wari ingeri neza uneza bakugana, nyamara uza kwibasirwa umarirwa wawe. Nyundo tuzahora twunamira abazize jenoside yakorewe abatutsi. Kuri katedrali ya Nyundo twabuze benshi, turazirikana abapadiri benshi twabuze, aribo Padiri Kalisa Kaliste, Padiri Aloys Nzaramba, Padiri Joseph Sekabaraga, Fredina Karekezi, Silas Gasake, Edouard Gakwandi, Albert Gashema, Theogratias Rwivanga, Robert Mastajabu, Herman Mwambari na Clement Kanyabusozo. Abo bose tuzahora tubibuka. Turibuka n'ababikira bahaguye, aribo Serge Vani na Vianney, Ser Letitia na Kandida na Ser Julienne. Abo bose turabibuka. Turibuka n'abandi benshi baguye kuri katedrali ya Nyundo, aribo Mukasine Domitira, umuryango wa Sentagorama Valence n'umuryango wa Rutabari André, Kibasumba Maria, umuryango wa Rusizana Azarias n'umuryango wa Musirimu Silas. Abo bose turabibuka. Turibuka Mujyambere Jean Baptiste, Munyabigarama Martin, Pasawose François bitaga Bishagure. Twibuka umuryango wa Serushyana, wangira abatware n'uwa Sebera. Turazirikana umuryango wa Rwica n'inyoni, wa Nyakana n'uwa Buregeya. Abo bose turabibuka. Turibuka umuryango wa Ndutiye, umuryango wa Ziragwira, wa Butigire Evariste n'uwa Karemera. Abo bose turabazirikana. Twibuka kandi Nyiragacondo n'abana, Nyiranuma Maria n'abana, umuryango wa Gisa n'abagabo n'umuryango wa Ntakabanoza Jean Damascene. Turabibuka. Ibijya gucika koko byaciye amarenga, abatutsi baratotejwe babuzwa umutuzo, gutwikirwa, gusenyerwa no kunyagwa, gufungwa, kumeneshwa no kwamburwa ubuzima. Byashyaga bishyira jenoside 94. Kuvuga Nyundo bigira umwami aza mu mitima, tumuzirikana nk'intwari yateje Nyundo imbere, waranzwe n'urukundo ruhuza Imana n'abantu, yarwanyaga akarengane k'abantu atarobanuye. Iyo umurage yasize utaza gutatirwa. Nyundo wari ingeri neza uneza bakugana, nyamara uza kwibasirwa umarirwa wawe. Nyundo tuzahora twunamira abazize jenoside yakorewe abatutsi. Turibuka kandi umuryango wa Kabiri Marufonsi, wa Nyankambwe, wa Rwasamabuye, wa Mbaraga n'uwa Bisanukuri. Abo bose turabazirikana. Turibuka Nyiramudakemwa n'abana, Nyirangoboka n'abana, Mujyaribu, umuryango wa Sebashyitsi n'umuryango wa Karori. Abo bose turabibuka. Twibuka Kamanzi Felix, umuryango wa Mutayomba Sirasi, wa Serutaza Fenias na Mukakarisa Eufrazia n'abana, Nyirabukezi Felicite na Bizimungu Samuel. Abo bose turabibuka.
turibuka umuryango wa Rwabukamba Kayitani n'abana 9 bari kumwe, Kaze Ndebe, umuryango wa Nyiranganizi n'umuryango wa Nkunzu Rwanda, bose turabibuka. Twibuka ni Bakareke na Mukandekezi, Nyirabase bose na Sugabo, Kabayiza na Sharote bitaga Mundaza, Nyirakomine na Musirimu, Batagaramba Erina, Mutete, Munyakabanje, Nyiramugeni na Rwiriza bitaga Rudarako, aho bose turabibuka. Twibuka Nyirambangutse, umuryango wa Rwabasuku, wa Ntakebuka n'uwa Gasurunyo, aho bose turabazirikana. Twibuka Niyitegeka, umuryango wa Ntiryera na Nyiranshuti Budesiana, Profeseri Ryamukuru Mathias n'umugore we Maria n'abana 5, Profeseri Rwizangoga n'umugore we n'abana babo, na Muraraneza Agnes, tuzahora tubibuka. Twibuka abana ba Rutungura Tomasi, aribo Rurangirwa Damascene, Kayiranganwa Letitia, Rubaita Irene, Kayigamba Theophile na Kayirangwa Redemuta, aho bose turabibuka. Turibuka Bazara Marivera, umuryango Nsengiyumva Alfred n'umugore we Adela n'abana 2, umuryango wa Profeseri Habimana Canesius n'umugore we n'abana be bato 2, aho bose tuzahora tubibuka. 9 Mata ijuru ryaraguye, Nyundo uribasirwa Abatutsi baricwa, tariki ya 7 n'iya 9 Mata, n'iya mbere Gicurasi yabaye nk'imperuka, ku Nyundo hishwe inzirakarengane zitabarika. Twibuka abapadiri benshi bambuwe ubuzima, Abafarateri, Abafureri b'Abayozefiti, n'abiyeguriye Imana bishwe urw'agashinyaguro, abaguye muri Muhira no mu nkengero zaho, namwe bagogwe mwahungiye mu ngoro mukicwa nabi, impunzi za kera n'iza vuba zarahatikiriye, abo bose kubatekereza bishengura imitima. Warigeriye neza uneza bakugana, nyamara uza kwibasirwa umarirwa bawe. Nyundo tuzahora twunamira abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Turibuka kandi umuryango wa Karangwa Eugenie n'umugore we Rusiya n'abana be na mushiki babanaga. Turibuka umuryango wa Mukimbiri Kakuze Patricia na Mukakabari Monica, Mukarwego Marita na Mukasafari Foster, abo bose tuzahora tubazirikana. Kuri Petit Seminari ya Nyundo naho hiciwe benshi. Turibuka Padiri Deo Gracias Twagirayezu, Padiri Adrien Zanana, tubahoza ku mutima. Turibuka kandi n'abadamu Drosera Domina n'abana 3 na Veneranda Bamuzayire, abo bose turabibuka. Turibuka umuryango wa Murashi Isayi n'umugore we Nsinga n'abana 4, aribo Maria, Joel, Flora na Olivier, Profeseri Mukakare Bushidomitira, Mukakabaka Immaculée wari umukozi muri Ekonoma, turabibuka. Turibuka Bernadette Musanabaganwa, Teresa Nyirangare na Nyesi Mukagatare, turabibuka. Kuri Groupe Scolaire Notre Dame d'Afrique naho hiciwe benshi. Turibuka Teresa Uwimana, Modeste Muvunyi, Emmanuel Kavuna. Turibuka Gahongayire Marie Jose wari Profeseri muri Ecole d'Art n'umwana wa murumuna we, Urujeni Eugenie n'abana 2 aribo Tente na Joseph. Turibuka Anne Marie murumuna we hamwe na Bibi na Turasa bo bari abashyitsi, umudamu Mugogwe n'umwana umwe n'abandi benshi tutashoboye kumenya, abo bose tuzahora tubazirikana. Bariyeri zarakwijwe hirya no hino, iyari imbere ya Ekonoma ntiyari kuri Mahoko, munsi ya Orferina nahuze ikigega cy'amazi,
misozi kwegereye haturutse intaganyirwa. Nyundo warababajwe abawe turababaye, twibuka biciwe mu iseminari twarababuze, n'abiciwe mu gikari cyo kwa padiri turabibuka, abatikiriye muri katedrali bambuwe ubuzima, ababyeyi n'abana bishwe bazira ko ari abatutsi. Abo bose Nyundo barabawe wakundaga. Nyundo warigeri neza uneza bakugana, nyamara uza kwibasirwa umarirwa bawe. Nyundo tuzahora twunamira abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Turibuka kandi abiciwe muri Muhira no mu nkengero zaho, aribo Nyampundu Stefania n'umwana, umuryango wa Kibonuka Zephirine, Mukagasana Venansia n'abana. Turibuka Beneyezu Eugenie niyo mukobwa Eugenie, Umuhigirwa Marie Chantal na Tuyisenge Jean Claude n'uwase Claudine, aho se turabibuka. Turi umuryango wa International Gerard na Bora Mungu n'abana babo batatu, umuryango wa Njyanabo Paul twikiwe mu nzu, Ruhonoka Simoni, Mundere Agnesi, Ingabire Letitia n'umwana, Gasana Yosefu na Mukaburake Imerita n'umwana, aho se turabibuka. Gakuba Antoine, Uganintware Emmanuel, Mukamutara Christiana, Kimanuka Joseph na Rukare Emmanuel. Turibuka Karezo Leopold, Utubereye Imfura Cerice, Mukabideri Felicite na Nyirampiya Efrazia turabibuka. Sebuziro Esteri, Nyiravumera Asteria n'umuhungu we Dieudonné na Kabungu Bernadette, abo se turabibuka. Utubereye Imfura Jeanne, umuryango wa Nziyonsenga Oreste Dieudonné, Nzabanita Yohani, umuryango wa Kadehero Cleophas n'uwase Bashishi Thomas turabibuka. Mukaruhumuriza Rosa, Bakunzi bake Gregoire, Kanyamuhanda Aphrodisi, Nyirasafari Dativa n'Umuhoza Marie Grace turabibuka. Nyirahayimana Verida, Wimana Marite n'abana, Mukantagara Beatrice n'umwana, Rukundo wa Nzabanita, Mukamurera Dafroza n'Imanizabayo Didier Bonheur. Abo bose n'izindi mfura zose tutamenye bahungiye ku Nyundo bakahagwa, mwese turabunamiye, tuzahora tubibuka. Twibuka Muhire Olivier Drosera, Kanyange anayibitaga Kadafi, Mwarimu Mukarubega Goreti, umuryango wa Sekibi Alphonse n'umugore we Kabanyana Anna, umukecuru Veridiana na Virgile turabibuka. Babyeyi bavandimwe nshuti mwavukijwe ubuzima, abaruhukiye muri uru rwibutso rwa Nyundo, abiciwe ahandi bahungana batawe muri Seria, aho muri Jabiro tuzabazirikana iteka. Igihe nikigera tuzahura kuri urya munsi. Nyundo urababaye, abawe turababaye, ariko akababaro katuremyemo imbaraga. Twihaye intego yo kubaho tukababeraho, kandi intambwe twateye irabyerekana. Ubumwe n'ubufatanye, Nyundo uzagarura isura. Nyundo warigeri neza uneza bakugana,
twabuze jenoside yakorewe abatutsi. Murakoze.